Dobar dan, ja sam šef Tomislav. Danas pripremamo teleći kotlet zapečen s koricom od maslina i gligora ekstra starog paškog sira. Za prilog uz to jelo će nam ići gratinirani krumpir. Stavit ćemo ugrijati maslino ulje i dodati malo maslaca. Sad se kapula zažutila već, dodajemo pancet. Dok se kapula i panceta distaju, narezat ćemo krumpir na tanke koškice i dodati u tavu. Krumpir malo omekša, dodajemo vrhnje za kuhanje. Još malo začinimo i prokuhamo krumpir 10 minuta u vrhnju. Kad se krumpir lagano kuha, naribat ćemo kozlak. Krumpir je nabolo omekšao, a vrhnje se zgustilo. Sad ćemo sve prebaciti u pleh za pečenje i ostaviti peći 35 minuta. Dodatno ćemo po vrhu naribati još kozlara. Masline što bolje usitnimo. Dok se krumpir hladi, nastavit ćemo dalje sa mesom. Znači imamo tu teleći kotlet koji smo začinili sa ružmarinom, paprom u zrnu, malo soli, maslinovog ulja. Pustili ga da odleži jedan dan i sad ćemo ga prepeći na tavi. Evo, meso smo prepekli sa svih strana. Vadimo ga na dasku i pustimo da se kratko ohladi. Dok se meso ohladi, na tavi ćemo završiti malo maka.
Meso se malo hladilo i sad ćemo staviti krustu od paškog sira i masline. Meso stavljamo u pećicu na prilike 15 minuta na 180 stupnjeva da se speče do kraja, a krusta se zapeče i gotovo. Evo, meso je još malo pri kraju, sad završavamo jumak i uskoro ćemo krenuti sa serviranjem jela. Evo, naše glavno jelo je gotovo, znači to je teleći kotlet zapečen s koricom od masline i ekstra starog paškog sira i gratinirani krumpir sa kotlanom.